Assalamu alaikum, Matu Keyji Qarqaran görçülері. Biz bugün Batkendemiz. Batken maşina bazarının sizlerge bir aylanıp ko'rsatgan harakat qilamiz. Birinchilar ushul Mercedes başlayaq. Eshikka. Aka, Mercedes bas qancha oldi? 300 kam. 380? 300 kami var. 300 kam var. Ob'yom qancha uni? 2. 2. Yaxshi. Rasxod. Rasxod 9. 9. Yaxshi. Jili qancha uni? 97. 97. Qanchaga beririz? Kelishemiz. Ha? Mert, arqa salonlarni bir ko'rsatib qo'ying. Arqa salonlari yaxshi. Bir qarab ko'rarsiz. Men nomerini olib oldim, nomer yo'q ekan. Keyin aka, nomeringizni aytib qo'yasizmi? 73 96 06 06. Yaxshi, rahmat. Biz ikkinchi Mercedes boshlaymiz endi. Mercedes 124 kuzov, svet oqqan. 140 ming deydi. Variant yo'q ekan deydi. Nomerini bir qarab ko'rib olinglar. Mercedes-Benz. Yılı 1988 mexanika. Assalomu alaykum, qanday aka? Yaxshi. Mashina qancha oldi? Qancha berasiz? 140 ming kam bor, so'rab kelishaveramiz. Yaxshi. Qayerdan olib keldingizmi? Ya, ichki salonlarda tozagan. Ko'rasizlar. Batkenda mashina. Zimniy bo'lindi ekan. Titan. Mes. Nexia'nın nesi çok ekan. Mercedes kimden? Siz mi? Mercedes. Yılı 2008, ob'yom 08, rasxod 5-6, mexanika. Nomerlerini bir qarab qo'yasizlar. Mana biz ichki salondan boshlayaq. İchki salonlar qara, yaxshi ekan. Ko'raverasizlar. Ortiq salonlarni ko'rsatib qo'yaq. Mana ichida yaxshi, kolonkalarda ishlayotgan bor joyi, motofonlar. Letniy bo'lgan, ha? Diskatidan. Bu o'sh nomeri bu, ha? Yaxshi. Bas qanchada? 160 dedi. 160 qanchaga berasiz? Kam var, yaxshi. Ishingizga yeyilik. Keyin Opel qancha oldi? 110 bo'ldi. 110 bo'ldi, berib edingiz. Suratda. Qanchaga berasiz? Qardan olgaysizmi? Yılı qancha uni? 91. 91, ha? Ob'yom 18. 18. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 704 mi? 704 men 88. 88 0066. qancha? 0066. 0066 Opel. Bolondor letniy Titan. Bir qarab qo'yarasizlar. Bu Opel nesi yo'q. Audi'dan boshlayaq. Yılı 1989, ob'yom 18, 78 rasxod, mexanika ekan. Nomerlerini bir qarab qo'yasizlar, o'zingizlar chalib söylesherasizlar. Bolon letniy. Ortida nimasi bor ekan? Spoiler bor ekan. Buni bos qancha oladi? Aytmaysiz, bo'ldi ma'qul. Bosini aytmay qo'ydi. Meyli, tatib qo'yarak o'zingizlar so'rab ko'rarasizlar. Daha 124. Ob'yom 2 yılı 91. Sena 1,5 ming dollar deb qo'yibdir. Yaxshi. Nomerlarni bir ko'rib olinglar. 1,5 ming dollar. Eshigi javob, ishlarni ko'rsatib qo'yaq. Yaxshi. Vanos mubiranesi çok hoşuydu. Labo sizlere mi aka? Sizlere qaravay mı? 220 kam. 220 ekan. Bu egesi çok ekan. Porter 1. Assalomu alaykum aka. Qancha oldi Porter? Porter 450 diyordu. 450 ha? Yaxshi. Ob'yom qancha? Ob'yom 2.6. Yaxshi. Yılı qancha yılı? 2001. 2001. Sizlarga nomerlerini ko'rsatib qo'ying. Shu nomerga chalib baylanishlasizlar. Yaxshi. Keyingi ko'rsatishsa Jiguli'den başlayaq. Jiguli'nin ayışı yo'q ekan. Bu Jiguli kimdan ekan? Bilmaysizlarmi? Natiko kimdan ekan? Bilmaysizlarmi? Sağa Primers. Yılı 97, ob'yom 2. Shu nomerga qarilib chiqasizlar.
Мынага туганда ичи кара салон. Сиденье материал экен, жакшы, механика. Өтө сон. Аркы салондору жакшы. Титан дискте. Баллондар летний экен. Бул жүгүрө силерге карайбы? Канча болот бул? 150 атабыз. 150. Жакшы. Объем канча? 1.6 мотор. 06 мотор, 2010. 2010. Бas канча дедиңиз? 150. 150, Номеріңізді айтып коесузбу? 73 менен. 16 35 85. Маалейка. Рахмат. Ички салондарын көрсөтүп коелук. Ой, ички салондор таза окшойт. Муну караңыздар. Ичи жакшы. Салондор жакшы экен. Свети ак. Эшик ачылбай калды. Баллондар летний. Алдыңкы көршүнө көрүп коюңуздар. Жакшы. О, үч нексия катарынан тизилип тур го. Нексия кимден экен ага? Силерденби? Манеки, механика. Иштерин бир көрүп коюңуздар. Машина таза. Баллондар титан. Летний баллон экен. Баас канча атат ага? 150 дейбиз, содалашабыз. Содалашабыз. Жылы канча? 2005. 2005. Объемчу? 1.5. 1.5, Жакшы. Номеріңізді айтып коесузбу? Номерді жанчан турайбын номерді. Жаңлығыңызды? 0220 0220 140 530. 140 530. Рахмат. Машиналарды сатыңыздар. Бул нексия кимден экен бул эки? Эгеси жок бу. Нексия эгеси кимден экен? Титан дисте го бул, кызыл. Жакшы ишти. Салондор көрүңүздөр. Чехолдор кийип жасап коюптур, механика. 2007 газ бензин. Газ бензин, 2007. Баас канча? 140 камер. 140 камер. Жакшы. Каяктыкы, Баткендикиби? Аркы салонну. Атай юктары коюптур. Жакшы. Лабоки. 73 менен. Номеріңізді сұрадық та. Шу номерге чалып қарыларыздар, туғандар. Ака, лабо қанча болды? Bekar oldu, bekar Bekar oldu mu? Bekar oldu. Номеріңізді айтың onu, bekar olsa. 770. He. To'xta, adashdim ben. 74 menen. He. 70 92 84. Машина қаяқтықы? Mashina Batkendiki. Batkendiki, жақшы. Get. Летний баллондар екен. Ассалаумағалейкум, қандайсыз? Машина қанша oldu? Таппайлы баян, 270. 270, болды. Қалағандар да бар, қалағандар да бар. Мына машина кімден екен, ака, Opel? Сіздікі бі? Охо, бұл Opel ашылады ғой. Механика екен. Жақшы. Жақшы Opel екен. Арқы салондары бары бар, жақшы. Баллондар титан дисте, зимний баллон екен. Арқы салондан көрсөтүлүшү. Дагы бир мес 124 кузовда. Эси жок экен, мына жакка. Өзүңүздөр чалып көрөрсүздөр, 150 миң дейт, объем 2.3, жылы 1990 дейт. Номерге чалып өзүңүздөр сүйлөшүп көрөрсүздөр. Audi да машина. Audi 100. Көрөрсүздөр. Жакшы экен, механика. Аркы салондору жакшы, өтө жакшы. Өзүн дискте экен, летний болгон, аркы салону. Ушуна алтенде бар экен. Жакшы. Бул Матис кимден экен? Да бар екен азыр. Көрүп атат. Эса сүйлөшүп, ишин тартып көрсөтөйүк. Иши жакшы. Матис механика. Чехолдор кийгизиптир. Жакшы. Баллондар зимний экен. Матис 2. Силерге эсинен номерин алып беребиз. Кенка, номер айтып коесузбу? Кимде машина? Машина бияк. Сиздеби? Topqo'ylar bo'yiga. Balkim shu chetdan o'tib ketadi aka. Ел ko'radi. Nasibxon olaveradi, yaxshi. Ne o'tirasiz aka? Golf qancha oldi? 130 lira otasizmi? Jili qancha? 90. 90, объем. 1.6. 1.6, yaxshi. Qanchaga berasiz? Kelishsangiz, ha? Nomeringizni aytib qo'yasiz. 73 milyon. 67. 32.
Oldu? 16. 16. Жақсы, рахмат. Gol. Evi Jiguli tartayıq. 21.07. Kumuş tutsa ekan. Aa, bu kimden? Şudan mı? Bunaki mexanika. İşçi salonları qara. Жақсы. Injektor. Motor injektor. Yılı 2011. Жылы 2011 ekan. Bas qanchada otasiz? Bas 85 deyim. Sülüş özü. 85 ha? Kemi var ekan. Sroşna. Срочно satılат ekan. Bas 85 ming deydi. Kapotu hem emin atı var. Ana ke, kapotu o'zi ochiladi işte. Sular ham tashib berasizlar. Nomeringizni aytib qo'yasiz bu? Numarim Türk WhatsApp men 73 men. Ha, aytaverim. 12 22 32. O'ris nomer ekanda bu, ha? Men orasını bilmiyorum. İstanbul'un sayısı da az gol military öğretti bu jiguli. Ha, yaxshi, rahmat. İşingizga kelik. Şu jigullardan boshlaylik. Jigullarda qanday jigullar bor ekan? 06. Letniy bo'lganlar ekan. Aka, bas qancha oldi? 40 ming. 40 ming. Jili qancha? 91. Объем. Nima? 1.8 bo'lsa kerak, ha? 8 da. Bas qancha, meme? Nomeringizni aytib qo'yasiz. 71 menen. Ha. 22 Ha. 00 83. Rahmat. İşingizga kelik. Letniy bo'lganlarda. Sonlar yaxshi. Bu kimlar ekan bu жүрүп turgan? Sizdami aka? Aa, bu qancha oldi? 360 deb atamiz. Bu qanday mashina? Mitsubishi Canter. Объем qancha? 2000 yilqi 2 объем benzin. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 90 779 37 67 67. Rahmat. Bolonlar letniy ekan. Bu 3 tonna, 4 tonnaga cheyin ko'taraveradi. Olsangizlar yaxshi. Daha bir 07. Yesi çok ekan, ichileli ko'rsatib qo'yib. Bahası 240 ming so'm. 2012 yılı. Keji var. Biz ko'lni ko'rib qo'ydik o'xshaydi. O'shul chekindagi Damazga boraylik. Audi kimdan ekan bunau? Bugun Audi'ler ko'p chiqqan o'xshaydi. Audi 100 ko'raverasizlar salon. Toza. İçki salonları. Yaxshi. Letniy bo'lindi. Audi kimdan ekan? 5 mi? Bozorda aylanib bitib qo'ydi o'sha. Konuşmayı falan. Damaz zakacak. Damaz. Жылы 1997. Объем 08, механика. Сена жүзің дейді, номерін көріп қойысыздар. Өзіңіздер çalып байланышасыздар. Охо, ішкі салондарын гүл қыл беріп тұр ғой. Жақсы. Аппараттар бар. Ішкі салондар көріңіздер. Ана артына да шындай ете кеңерлі. Жақсы. Бұл кімден екен Дамаз? Басы қанша oldu? 100 ha? Жақсы. İşinizlere geldik. Letniy bo'lindi. Matiz. Matiz kimden ekan aka? Qancha oldu? Объемча? 200 mi? 08. Yılı qancha? 2003. Avtomat ekan da bu, ha? Yaxshi, ortqi salonlar кожаный сиденье. Yaxshi. Ortdan ko'rinishi. Ko'ringizlar, Nexia.